whakapapa ki he taengata o ngāhi taengata i he taemahakurea. Ko whatulou ki he kakaitupo ai whanuani, ka koe te whito ke matakari nana wala ma nāpuri o ka nau tōlua ken pelani. Ko whakapapa ke tama pirinisi kalauni, tupo toa u ka halala, ka koe ulo haa maafu mo haa ngata tupu o kune mea i hen mo no wharei ken pelani. Ka behe ke taine prinsesi la tu fui peka, tuku aho koe talawhika ulahi o Tonga ki Australia, ai ngahi haa ho eiki, tawhifonua, whare a mata apure, kau takwa purikare whonuani pa behe foki ki Tonga monu sila a te aroa ki ai e kwhaafe ke pungpungini. Pea behe ki Tonga ko toa pēu mea mai me he tapa e kolope. Tautale rei ki moutou e University Lo Au, ma ne polokalama koe no i loa ko Lo Au and World Scholars, pe koe Lo Au me ka wako i loa e kolope. O ko heni pe amo profesa toke tā stareki a tata whinau, skei pe me he mananga a te aroa, ke hoka te e ma polokalama, ko polokalama ni no tolu, a e ma talanoa mo ne hanga peo whakamahino a ngahi whakakaukau, whikawaku mo COVID tahi wā, te whito ke mo uia kakaitonga i Tonga mo muri. Pea te matoi hoko tu pe ai i ahoni, ka te wange ki a skei, ke ne hoko atu pe a te utoki whakahuhua kai pe kai malo au bito. Malo bito skei. Malo au bito po walo pe ke kufanga i whakatapu, tarangata e te au whai ki masila mea kai ata ke whai haki po tatala ke ngai mea ku whia mau e kau whanongo. Tulo foki pe a mo i Tonga, mo i Pulangi, kai o maa ai aho, whalau maari e koe ni tau whito e whelonga ki ai. Pea o tai haa mai, o une pure ki tau tolu, o mai whainga maari e koe ni ke whai whelonga ki. Koe ma polokalama fo koe ni, koe polokalama ni honi tolu, pea o kumalotonga potala noa ke tari ngahi whehui, na e hao mea ki motolo kau whanongo, whekawaki pea mo COVID-19. Ka koutui, ki mua pa tau toki hoko atu ke ngai whehui, u totoni ke whakamahi noi. Koe uhinga e tau potala noa koe ni ke COVID-19, koe uhinga koe tui, ai motua koe nu whaoha atu, o kulahi ange ai lelei o kumau i he huhu malu i e tau tuku ke tau whakoutua me ngai mahaki ke o kōku. Ai au kawai e COVID-19. Pea koe whakatau mua koe whai ki ai whakaamu. Ke tau pōtala noa ke COVID-19, ke uhi ke tau kamata ake huhu malu i, pea kawai mo ngai whakai ehi ke tau mahe, ko osi tu waki mai ange koe tui e mask. Pea hui ai oua nofo toko lahi holo e ngahi haonga toko lahi. Ka koe mea mau i ngā ke tau whai ene he funga e tau whemahi no aki. O kai koe uinga whainga tu ke mo whai ene mea koe ni, koe uhi ko whainga ke whamalohi o mo whakaukau, more ke mamao. Koe mea e whai ai pō tānoa, ke ui ke whainga whakatori a o mo whie mao mo ngai whehui. Ke tokoni ka ki mō tolu ke mō whai ai whakaukau ko ia ke malu i, tau te whito ki he huhu malu i. He koe ni whoki kua osi e kamata ke toi whakangofua mai ai hoani ko e huhu malu i, ai a koe whoi huhu ia ono tolu i he huhu whaisa. Pea ku kamata ke toi tānoa i mālohi au pito pea mo e huhu ai whanau iki. Ai a mau inga au pito ke tau whea ngai, pea mo ngai nā nunga ai huhu koe ni, ke ui ke lava ke tau whai, hawhiri koe te tau malu ai. Kai ke ngata he malu o tau taimini,
ka e malo ai o tau kahau. Nela. Ko ia pouwalu, ko pe o kuto tonu peke, whaerewa hata whakai pe ko ia ngai mea ko mau ina ki kau whanongo, ke ta hopo ki ai, ka ta toki whakawaa me ai e tau pōtara noa. Malo vito skei, pea malo no to e whakamahino mai ai mahu inga o e tapolo kalama, pea mo e ngā i whakaukau te whito ke whainga ke waiwahi ki o tau kāinga. Koe whehui ua ki, o lahe a ngā i whehui, ka kou whiriwhiri mai pēr ngā i whehui o ku mahu inga maari e. Pea lahe a vito e skei, pea mo ngā i tānak whakaukau pēr kakai e nau whiawhia e polokalama koe ni, pea mo kakai whoou, nau kau mai ki ai, aia koe mahu inga maari e pea mahu inga ka kinau tohu. Pea koe ngongo whawhiawhia pe ki mua ke wako atu, koe tā ngo polokalama koe ni kua o si o ku owa i he toko taha mano, tupu ai kakai ko na wa mai. Man, Ai foi polokalama taha, aia koe ua mano ia. Aia koe polokalama taha o taha mano tupu, polokalama taha o taha mano tupu. Ai kakai ko ku na rich, na wa mai ki ai, pea ku i loto he taha mano tupu, ku e rewa kakai mei toko taha mano pe ku nau sio, nau tangutu hifo, nau mea hifo, anko whakatapu o nau mamata rei ke hengo fo i video. Aia koe mahu inga au pito, aia mahu inga au pito ia, pe koe whakailonga ia, o kui ai nengo pe ku kaike tānak whakaukau mo whehui katoa mai kakai, ka kua mahu inga pe foki i he tau wakai hifo whakasetistika e SK, o ku na uonga mamata he u video. Aia koe mea ia koe ku o tau fia ai, pia malo ho tuku ho tā iwa, mo i tā ko lawa i pe ai ngā whatongia pa mo ua, ka ku whawhia o pito ia. Ka te wate ta ulaki whehui, koe whehui pe koe ha ho wakai ki he taunga unu koe ni, he koe e ufonua ku lava mapure i ai COVID, pe koe ufonua lava tukutuku hifo, pe koe ufonua ia, hange koe asimai ai whatata aneua se amane o ku aluia ki COVID au pito. Aia koe haha wakai me hena whaka i he tawha akone o ke iai ki he fo i hange koku mawai ua kua e ufeitu e alu ke sai pe ai ufeitu e o kuto e alu ia ki he kovia. Koe ula whewia ko tuku atu malo. malo avito o pouwaru. Pea koe malo avito mo mau e statistika. Ka kai ke au ki ai i ho mau koro ki nuu. Ka pau e laka hame aia i he tolunge au o whaiki o runga. O kuia koe taa wha alaua. Mare. Pea koe anga koe ku whanonga ati ke statistika o mai. O kua taa wha alaua ai kau whanongo mo kau whia whanongo mai ke polokalama. Mare. Ka kou whaka ampe i ho koa te polokalama ke toi taa wha alaua mo e nau mea aku mau. I he ta pōtala noa. Onla. Mare. Koe mea mau inga o toton ke whakatoka ngā i. O ko loto whiawhia ka pau o ku i ai hata, kene toi whakainohino i mai au. Ke hui ke kaurere ki he ranga hake hake. Toi whalaia ki whakaukau. Ka oe ai pe ke tau pehe ke eke pe whehui pe ki he tāre atu hangeha tāre ha motu aku nei roha mea. Mare. Ai mo ki whakainohino mai. Ki whakainohino mai. Ka tau whoki moa ke whehui. Koe mea ku asi i he mawhola ko ni koe hao e fo i pe au fo o mai ko ni COVID-19 he utukui whonua. E ne wā ofi mo e ta e malawa ke whae hoho malu. Koe ko sia mane. Koe. Ana ke lau kia ane nai.
Ie ngai aho mai koe ni weekend me me toko au ke ono mano ia. Ie aho. Mase. O puke ki nau tolu e he mea. Koe fu nua toko laifo. Foki koe. Ia. Pea koe hange ko ia ko au ke ono mano. Ko Britania, ko la mano mo ia. Ki he aho. O kai koe pehe koe wiki ku osi. Koe mea ben ane afi. Ka koe uhinga koe o asi mai ai. Raire Koe fea. ikai ke tokanga ai kakai ki he malui. Mona. Ke he huhu malui. Pea moe whai ngai founga koe o osi mahino o whai ai malu. Ange koe ni Ia. koe tui ai mask. Ka o kuiai foke e tau wha ki pau pare mai tala noa ki e mask. I he lea whakatonga. He koe mea koe iau tau i tau tolu koe pūroa. Pea kuiai ono ngahi. Lea ia ona whikau aki mo e pūroa o ala tue mea ngai. Whate volo na tau tala noa ai. Ka koe mask mo e whinga koe ke wā mamao. Ke ua ke mei mita taha pe ua e wā mamao. Pea ke whai e whakataha ki tua o e whai whare. Ai o ke i hoko ai ngai mea koe ki he lockdown he taimini i Nusilani mo ngai whetu ke. Ka koe ua osi mahino mai koe ngai fōu ngai ni koe o ku whai ai e malu koe mei he COVID-i. Uruaki, u malui, ua ke ai hoto mask o ai whalere, tolu, whainga ke wā mama o ua fu nofo whakakuru. Koe tala noa koe ni ke nofo whakakuru, koe palpare malahi ia. A ki tau tolu me Pasifiki. Mona. E koe ui e tau nofo api toko lahi. Pea ku tau whi mau ki tau o ke lotu. O whai anga lotu. Koe usiasi ma u whare lotu. Ka koe mea whainga mai ki ai tala noa koe ni. Ke ui ka pau tau toko lahi. Pea whainga nge ke tau toko lahi nofo bei ki tua. O afu nofo fo. Te tau nofo efi ki whare. Aia koe ngahi whaunga. Ko toa koe ni. O wikai ke mawhai ai ngai wheitu o koe ni kutoe. Takai tu o ua mai. To tuo to tolu mai ki ai. Pea ku kai ke o pa kai ko ufo noa pe koe ni. Hange ko si amane mo mea. Ka ko Lucia. Pau pare matatau. Apenia. Syria. Ufeitu ko whai angatau. Ufo noa moslemi. Koe whanua e ni o ki asi lelei mai. Ko ui e kufu matao e nau ngau e ke hu malui a Israeli. Pea kuia e mea lelei asi mai me Israeli ne nau osi fuolong mai e ni e nau ngau e aki. Ai hu malui ko e o e tau taha ki lalo. Tau nima ke tau tata. Tau tata. Pea wasi mai ai. O kulawa e hu malui ko ia ke toi malui mo e whanau iki. O kau ia ki ano ta ofi mo fere ko e mahaki. Koe mea e taha asi mai me Israeli. Ko kamata lahi mai whakene na huhu hoani. O i longa ai, ko ki nau tolu koe o iku ki whare mahaki, fupuke lahi o ki whare mahaki. Ko ki nau tolu pe na e huhu lo ua pe te gai hoani. Ko ki nau tolu koe hoani, o kutoko si iange ai, a kālasi o puke lahi aloa o ki whare mahaki. Aia koe mea koe ua wako mea ai. Ka kua lawa e huho no wa. Tau sio ke huho ani, mo e huho e whanau iki. O tau whakakaukau ki ai, o hike e tau toka ngā ki ai. Ka o te tau toi ngata pe ia tau tolu he tau utu o ua. He kua si mahino mai, o kau anga lele. Ka kou tui pe, kau tui ki whamanatu atu pe, ai mahu inga koe o huhu malui. O huhu malui, o wikai ke pesi te au e ne ta ofi. O malui ki tau tolu me e COVID-19. Koe mea koe kune whai, o kune anga eia, o whaka ai e sino ke oua te tau puke lahi ka pau te tau mau e COVID-19. Pea koe mea koe e taha o hoko i e whainga mea koe e huhu malui. O si ai mo e kakai ko puke lahi o nau si i mate, o tari o nau ui. O toko si i angei.
Aia, o lahi ai whaama o whihalaki. O pehe koe uhu malu i. Ko pesete te au. E Ia. nehanga malu i ki Tau tātou i tolu. kai. O ku kai ke pesete te au. Ka kune anga ta ofi ke si ange te puke. Mo mea taha, o ku si ange ai ke te toehanga o mo where i atu ki a taha ke. Kia taha. Ai te pukapa ku mau i Ia. wailais. Ko mea wha mui o toton ke tau whatonga i kuai fuke kalasi ia. O ku nau pehe. Tuai pe ke upuke. He koe ne ai atu pe koe. Pate to sai pe au ia. Mo nia. Toko lai au te kalasi o ku nau puke. Pea nau to e sai. Ka o ku toi aki nā nunga ia e taha o e COVID-19. O ku hange ko ki ose hange kamata ose mai na taha vai atu ai. Ke toi kite kita mai kita. Pako kite kita mai ko ia. Ku osi i longa ia e ka kaitoko lahi mamani. Pako osi whakahingoa ia. E kau ngau e ke mo ui ko long COVID. Long COVID. Aia ko e osi e mai na taha ua tolu. Ku toi hao e whanga ki kite kita ia. Kau ai. Ai vai. Mate ai va e mo nima. Nga ngau ulu mo ngai toi hange pe ia ku te toi puke ki tae COVID. Na koe long COVID ia o ku lele ia lau mahina. Ka koe mea maari e Tau ia. o ku lava e hu malu i hono ta ofi koe ke sisi e te puke ke sisi i ai hoko mai mo long COVID. COVID. Long COVID. Aia e siwa o ku toi whamamawha e tu pe e au e mau inga koe e hu Monla. malu i. Monla. Pea mohono nei mo ngahi lele u tau mau ai e ke tau hao me e whakatamaki mo e whakoutua koe Koe ia. e hoko mai ka ki tau tōru. Pea koe mea ea mata mama koe utuku i whanua koe ni o ku tau whanongo ki ai ke mea lahi. Koe mea lahi a ki nau tōru koe huhu malu i. Unau kei whai holo nau tōru i lalo e pese te tolu ngā furutu pūma. Pea koe mea wange ko Australia mo Nusila. O ku kei paparema kau Maori ma kau Apo i he sivi kakai koe whanua. Te kui u kei te ki ai ke mahu inga marika ki nau tolu. Ai u malu i pau te kai ki nau u malu. Pau ka mata e nia ke nau hoko nau tolu ko nau tolu e nau paparema ia i he hu i he COVID. New Zealand toko lahi a bite kau Maori. Ko nau ka mata ke North Territory ai Asiak. Pea koe mea e taha i au ki mata mama e tau nofo. Koe ia. Ko ngai statistika fu ko ni fa politikare. Ia. Ko la no tano e pure anga kai ke lo. Kaka pau te tau whanongo ke tau whaapa pōta noa whaka whonua. Te tau ilo ai e toko lahi ko e tau kāinga. O ku whakatamaki e maha ki koe ni. Ke whaka ai mua ke hu malu. Pea o ku toton ke tau whenga ke nau hu malu ki mua. Pea nau toki puke. He koe nahi nā nunga ke he ia. O ku toi whakatupu ki te kita mai a ki mui. He osi koe puke. Pea koe mea hoko ngai whonua koe na tau tānoa ki ai. Ku nau toki whai hake ni ai. Whelere aki. Mai wheinga ngai whaunga ke wheinga hake ke pese te hiwa ngofuru. Ai huhu malu. Kau ai mo Amerika. Pea mo ngai kolo la lahi Amerika. Nau toi whoke nia ke hange. Ko ura kamata mai koe a COVID. Ka koe mea mau inga taha. Koe i kai ke toi whai ai whai ehi. Pea mo e si ai huhu malu i. He koe huhu malu i e whika uraki koe ke whakatoi si ai. Na kau toi whakoutua me COVID-19. Malo apito skei. Ko tu mahino apito ho whamahino mai ko ia ai tau uraki whehui. Pea ko whie mau ke u hoko atu ki he whehui hoko. Ko whehui koe ni e skei koe whehui mei he toko tahana e mau he COVID. I Kempelani,
Pea nei kai ke u lawe i pe na e o si huhu pe i kai. Ka na e koe na whahinga koe ni nei maa i ken pēla ni mahana e toko nima pa koe toko taha pe koe ni na e alo toko to whare mahaki. Aia ko whaamu ke o atu e ne whehui. Pa ne whehui mai ni ke mea na e ngā oe aki ki ai i whare mahaki. Koe whehui o pe heni eskei. Koe high treatment, koe X EVUDY, X vuti pe koe ha no whakarea. X EVUDY, X vuti. Ha ene ke mo vaccine koe ki whehui atu pe ia siua. Ko tu mahina atu pe skei Ko ia. Ko ia, te tuku atu ka koe mara. Maroa pito. Maroa pito. O kamata whakeni ke tau hoko mai me malo i ke whenga koe ai whaito. Koe whaito koe nana ke tānoa mai ki ai o ku kau ia i he whainga whaito o ku i koe monoclonal antibody. Kono ui ngā koe antibody whoki koe whahinga kemikare ia koe o ku whao e sino ke ta ofi ake ai puke mo he COVID, mo puke lahi koe he COVID. Pea kuawa nia ke taimini, o ku lawa ke whao e antibody ko ia o huhu aki ia, aki nau toru koe o ku puke lahi he COVID. Ke hanga e antibody ko ia, o tokoni ke whakatokosi i mo tamate i e vailasi. He koe, ange koe mea nata o si lawe ke ai ki mua. Koe paloparema koe mo e po COVID o whakatupu ai puke lahi. Koe whanau ai COVID ia o toko lahi whau he vailasi. Pea hanga tu rewa e whukaunga kau ko ia o uesi a sino ngai potu keke. Pea koe whatongia koe o antibody kapa o kai ke lawa e sino o ngahi antibody. O ku lawa ke huhu ake e whainga antibody ko ni ui koe monoclonal antibody. Kene hanga toko ni e sino ke tamate mo whakatokosi e vailasi. He katokosi e vailasi e si e mau. Pea osko ia. Pea kutoe toko ni atu ki ai mo ngai whaito o ke o kawai hange koe steroids. Pea mo ngai whaito o pe. Kono whenga ke whakamaro ni ai sino ke lawa tau mo kau mo vailasi. Mo tamate e atu ke tokosi. Nā tau osi whaifoke ki pōtala noa ki he ngai foi a kau fo ou. Kamata ke hange o mai me he Merck, pea mo he Pfizer. O kulawa ke follow ia, o nau lava e nā tolo tamate i mo whakatosi e vailasi. Ki mua pa nau lava whaka mamahi e sino ke whakoutua mo te mate ngai mea ke fulai e te puke. Kau te ki ai ke ngāwe ake umea koe ni. Pakuhange koe u ngai whiakau koe ia. E ao ngai e ulaki aho e u nima koe o mao ai kita he vailasi. Ai au te ki ai ke whaia ngāwe ki ai. Kaku osi ngāwe ake ai monoclonal antibody. Pea moe uwhaito o ke tokoni ke maloi koe asino. Koe uwhaito o koe ni koe ku ngāwe aki koe ke whamaloi e sino. O ku hange tofu pepe aku toi kawai. Pea moe ngahi waisiliwa. O ku ia e ngahi kongkonga mea tokoni moe mea. Koe uwhoki taimi ko puke lahi ai whakoutua. O ku kai te toi fuloko lahi mau mea tokoni. Pea koe mea rewa ku hoko. Pe koe taime nu whi mau ai mea tokoni ki aruatu e ngahi vitamini mo ngahi suka mo ngai mea u whi mau he sino ke whai ake nau ke mo vailasi. Aia oku iai rewa ngai huhu siliwa, vai siliwa, oku iai ngai vitamini koe suka koe masino. Mo hea ngai mea koe u whi mau he sino ke whai ake ne ngā ue koe ke whepaki mo vailasi. He koe mea ia ku te sai ai e te whakoutua me COVID.
Ko e osi toko si a vai la si o au ke mate whakaaua ai vai la si. E ngā ue whakataha ai sino mo e uwhai to o koe o ku ave koe ki whakahuhu o ku huhu ke sino pe koe vai siriwa pe koe folo. Ko koe mea e taha ke tau mana tu i. Koe hake koe me COVID. Are. O kui kai koe whie mau koe whaito o atatawe. O whie mau e umea ke ai o tau whaafanogo ai koe ke ai ke ave koe ai e misini mana wā. He toi whie mau e a koe ia ke o atu tau te whito ke oskena mo ngai rasa ko ia. Ke whai ake ngā ue koe ai sino ki hono pule malui. Whao malui. Pea mohono toi tamate i moe vailasi. Ai aku mata rahi. Pa koe mea ai a koe o ku whai ai e o koe ki whare mahaki. Kaku iai e mea au hoko i Nusilani e taimini. Pa u kamata ke te asa ki moia e Seheria. Ko e ka kai kuna whautua me COVID. Kai ke nau puke lai whe unga ke nau o ki whare mahaki. Pea nau whoki rewa tokoto pe i api. Pea o ku paraparema e ni e kamata ke asima e paraparema. Mahalo koe toko tolu e ni ku osi malolo he COVID ko ui ko nau nofo i api ka kai ke lava o i whare mahaki. Ko ui ko kai ke malawa e api ko ia o whakamawa i whakarelei mo tau i whakarelei ai toko taha ko whakautua me COVID. He koe anga mea koe nau lawe ki ane nei. Ma kehe me whaito o mau inga au pito hono tauhi. Ange koe ni ka pa o mo. O whie mau ke ai ke moko moko. He ka koe lahi an koe mofi, koe kaurelei ange ke vailasi. Ka paurewa e whinga i ke whakamoho moko. E kau ia ke whaka loto si e vailasi ke tu e whakawhanau koe ai vailasi. Ai aku i mata mama rewa, ko ui koe whai koe ai toka ngai mei api. Koe ke malawa i hono toka ngai lelei ai kau. Puke koe nei COVID. Pau whai ai whelau aki no Silani. Pea koe mea mata mama koe hoko. Koe mei koe kalasi koe nu whakatokoto koe ni. Whakafoki o whakatokoto ki api. Koe kau Maori mo e kau Pacific. Pea ko ha oa e tala noa i au pehe. O koe kakai koe ni. O koe nau rota na toke nau toko te whare maki. Ai au ku kamata ke mga mama o tala noa. O pehe ko ui nga mea unau toko toa nau api ko ui koe i kai ke iai ha mohenga. Koe mea ka koe ai kalasi unau pehe na toria. O i ukai nau fie toko toa na tori whare maki. Ka ko u wheono o hoa na ke tala noa ko ia tae fie toko toa whare maki. Mo ea ngā koe e tau ilo ke he tau wha tō onga ke tau tō onga. Koe tau puke pe, koe ki puke lahi pe, koe tau lele ki whare maki, koe tau sio ke he tau toke tā wha. Ka ku ia i lewa he hoa he taimini. Nā to ia uhinga ke he ia whakapolitikare. O huma ia o kau he paparema koe ni ono kai ki lava. O ave e kakai ke nau tokoto ki whare maki. Ke toka ngai whakarele ia ki nau toko. Mo whai me taimi tonu no toa ngai. Mo oangika ki nau tore ngai whai tō. O whapeo ku mawinga maari e tala noa koe ni ke monoclonal antibody. He koe whaito o pe ia he taimini o ku. Ngā ue aki whakahanga tonu ki he wailasi. Ka kai ko puke la lahi mai. Ui ai mo u whaito o kehe lahi ka kai u. A kau toke tā mo ka kai ku nau. O ku nau pehe o kaurere. Ai nai kau mai chloroquine. Kau mai mo ivermectin ai e whai a kau hangi ko whakatapu. Nai whangau e aki ki he ponua ko e whangahosi. O ku nane o e tō lahi kakai unau pehe o sai. Ka ku ianga koe ngai tesi whakasai nisi. O ikai ke mahino mai o ikai ke fuloko sai ngai whai tōko ia.
Ka koe monoclonal antibody o si mahino e ngai whaito o koe ia. Ka kou tui pe koe mea ta hau wha eke ka kai ni o wanga whewhe whakasai nisi o ku kehe ia me he kulahi whuka e tau Mare ske. whiangai koe me whai. Koe whaito ati mea taha ko ku sai pe tau osi ui lewa e tau tolu koe whaito o ia. Ka koe mea aku manatu ia ke tau manatu i o ku lorotonga koe e tau ave whaito o ke sino o ku ngā ue sino ke ikuna ia e whakautua koe o ku lorotonga tō whanga. Tō whangai. Whakapau e o atu pē e whaito e koe ia whiunga maari e ia mo ngā ue koe a sino o sai ai e whakautua e koe ia. O kai ke mahino ia pe koe uinga koe whakautua koe ia koe uinga o sai koe whaito o na tau whakean ki ai pe ikai. Ka i he ngā ue whakasai nisi o ku ai e kakai ia ke toko lahi o whai kia e whaito o pea iai lewa mo e fwoi kurupu ia o ku ikai ke whai kia e whaito o pea toki whai wakai ia ki ai i taimi lo loa whi unga. Pea toko lahi kau sai, toko lahi kau puke, toko lahi kau mate, o toki ma o e whakafuafua koe pe koe whaito o eni o kune hanga toko nia ai sai koe ai whakautua. Pe koe sai ai whakautua ia, koe fo i ngā ue ata bea ai sino, koe ui koe ngai vitamini, ai mea tokoni kuta o swaki angi ki ai. Aia koe uhinga ia koe tala noa koe ke tau pehe ku whakasai nisi e ka tai whakasai nisi e. Pea ku kau e uwhaito o lai, na o sikamata mai aki o no ngāwe aki. O ku asia e sai nisi, o ku ikai koe ngai ngāwe koe na nai pehe u kona koe ngai whaito o na nau whai. Koe ngāwe koe ata pehe ia ai mālohi o sino koe ui koe ngai mea tokoni ma ngai vitamini ma ngai mea nai whake mana tō. Siwa ko ofa pe u tokoni ai pōta anoa ko ia ke tau kau whanongo. Koe mo e tangata koe na mei ken pela. Iyo. Māloa o pito. Ko tui mahina o pito e stareki pe e lava ke hao. Ko toko tahaya ko kalolo Christmas pe ko kalolo tariai na ne whai e whehu i ko ia pe ku pe fia o pito a kalolo. Kalolo. Iyo, fia o pito a kalolo ki e tari ne whehu i. Ko whehu i ene taha ko whaama ko hanga o la watu ko whehu i a Tina Grace. Pa koe whehui o ku pehe koe hae ke whai whoke ai whela waki. I tonga pepe pehe i mamani koe kehe mo e whekau aki ai huhu malui mo e huhu taofi. Aia koe pehe koe vaccination mo immunization. Koe kore mai peke ke hanga mua o whamaala ala ange ai ongo ua koe ni he ku pe koe ongo huhu tatau koe hae na te whito i he ku toi whihi ai mo whakakau koe ai kakai he ngahi tālanga koe no ku whai o au ke kautonga. Koe tui mahalo ku mahino e skei mahalo Tina Grace. Mahalo e pito Tina. Koe whihui koe nā o hulahi e kakai e ku whemo e kina e nau whakaukau kai ke nau lava o eke. Ko iku nau mā ke kuki mei hange koe vaccination. Koe uhinga vaccination. Koe whaito ngā ue, koe whaito o ku ngā ue aki. Ai vaccine. Pa koe vaccine, koe whahinga whaito o ia o ku whau ke malui. Pea o ku iai whoki mo e whoki lea kona koe immunization. Immunization, yeah. Koe uhinga, koe immunization. Koe ne hao ana ia me whoki lea whapalang koe immunology, pe koe immunity. Aia koe uhinga koe ia malui. Aia ke awhangatuku
o ku tatau pe ai uhinga ko o ia vaccination pe mo immunization Mare, mare ka sa. ko ngā aue lahi ko o ia vaccination ko o mahi no ia pau ke ia vaccine pe na ngā aue ake vaccine ko ia ke vaccination pe ko mei ai ia whakatatau ke whakoutua hange ko ni tau pepe ko COVID-19 o koe no vaccine o na ia ai ni ko whai ake hu malu i ko he taimi. Pa koe process ko e hu malu i o ko ia ko immunization. Mare. Ai a ko no o ku tatau pe ongo fo i te ano uhinga. Ka koe mea e taha ke tau mana tu i koe vaccination pe koe immunization o kui kai koe hu ata atape. O ka wai mo inu vai. Ai a tau hange koe vaccination pe koe immunization koe ke polio. O kui inu vai ia o ke huhu ia. Mare, mare, iyo. Ka koe tau kawen ke COVID-19, koe flu, koe misere, koe mumps, o ku katoa o mea koe o ku huhu ki nauto. Ai o ku i kai ke whangata pe immunization mai vaccination ki he huhu. Koe whatongia, koe whato o se whatongia, koe hanga o ngāohi, hange koe mena tau o si lawe ki ai ki mua. Teu i e sino, kena iloi, ai huatu, ai vailas ko ia, pe koe siem ko ia, ki e sino. Ai hange koe huhu taifoti, o kuhanga e huhu taifoti, o teu i e sino, koe ne whanongo, koe ne si ope kia asi, ha siem taifoti e sino. Ko lako mai e ngai mea ke whao e kemikare o kuhao me kausotia ke whai hano no nosi me siem ko ia ke ua lava o whanau ke tokolahi ke whakatupu whakoutua. Hange koe COVID-19 pia koe mea le vai o ton ke tau mana tui o kui kai koe immunization mo vaccination koe ai atatape ki he huhu o kai koe ai atatape ki he vailas o aloa o ki he ngai mea ke. Pea koe ni kua sia o mai ene he taimin, kua mao e vaccine ke immunize a ke kakai me he malaria. Koe malaria fo kia o kui kai ko hawhanki se muia, koe whanga ki unufe. Ai o kua si mahi, ai mahi no lewa ai, kui kai ko vaccine po ke immunization koe vai lasi pe mo siem ka kua atenia ke whanga ki unufe. Ai ai ono ngai kou malu. O ki ai whaka mo ngai kansa, o whatu me ngai vai las, o ko si ai mo nau ngai hum, e nā tolu, hange ko hepatitis B, ko e kansa e tau ngā whanau, o ki ai vai las ko whatu me ia e kansa e tau ngā whanau, hange ko e kakai whiwhine hanga whatapu, ko i ai ono humalu. Paku lotonga lere u pōkalama ko ia. Ai o kei ui pe ia koe vaccination, pia kei ui pe ia koe immunization. Ai a koe ki e tau ngāwe aki koe whakaaho, o tau ngāwe aki pe ai ongo fo i lea o kuna ohinga tatau pe, pia koe ngahi mea tatau pe o kune kāpui. Ka koe mea e tāki tau manatu i hange koe mea na lawe kia ne anai hange. O kui kai ke pe seti te ao mau pe ai malu i. Ai a koe uhinga koe e tau pe he taofi, ko uhinga pe seti te ao ia e kai ke ono malu i kita. Ai a kuwhai ai koe taofi. Kakapau koe malu i pe, o kulawa pe hange koe COVID-19, moi flu, o kulawa pe te ke te hu malu i kita ia, ka te kei puke, pe kita e whautua ko ia, neongo, o ikai ke te puke lahi, e whautua ko ia, ko uhiga ngai hu malu i. E ko uhi, o kehe ia me hu taofi,
hange ko hu mi sere. Wa te hu mi sere o ku haha molofia apito. Ke te toi puki tae mi sere. Misere. Moe mams. Moe hafo nai. Nai whakoutua koe o. Aia koe ki whai kehe koe. Koe ta ofi moe malu i. Koe malu i. O kune hanga o malu i kita. Kau i kai ke pese te te au. Ka tau pehere wa ta ofi. O tau tala noa, ku tau uhinga. O si tere ofi ai pese te au. I kai ke tau toi puke ki Ke tau. te puke. Mei he, maha, whakoutua ko u tau. Immunize te u tau vaccinate mei ai. O tokoni atu siua, o whapētina o kulawa ke hanga o toko kakoe. Toko ni lahi ai pito. Whamatala o whai. Toko ni lahi ai pito e skei. Pea o ku fia mai pe koe kakai eni i nao mamata mai pea ku whamalo mātina. I he tari koe ku ke whai. Pea o ku mahu inga au pito ai whamaala koe au mahino le rei au pito ai whai fio ai ua ia koe ni. He ku hoko ia koe wheto o aki lahi i he tala noa ai toko lahi pe. O au pe ki ku whanonga ki ai toi mahino le rei angea ki ku whanonga atu. Pea tau toi sio le vai ki he toenga o fu kakai. Ka ku whamalo atu ki honotari o whehui ko ia. Koe whehui hoko, koe ki whehui pene ko whahu atu ia e au kai toki hoko atu e tau whehui e skei. Koe tuu koe ni ki he, koe anga pene whehui koe ngā koe lolotonga whai koe ni ai whiri. Osi ai whiri pa ka hoko atu ke whiri pare mia. Ka kutau lawe i foki skei ai hau koe ni ai malawa he pure anga ke nauhanga o tataki mai o malu ai COVID tahi wā mei tonga pe tau te whito ki he tau minister koe ni he health pe koe toko taha pe i he tawhaaki koe ni ange kuke hanga o iloi. Ka koe ki hua pe whehui au kuia koe ngā koe mahu inga o se tau whiri ki he tau tawhaaki o COVID o health i tonga pea mo e tau minister koe ni o ko asmai na ne rewa i rei mai tu ke hange kabineti mo pare mia. Ka koe tau minister foki a toke ta Ameria nei kai ke kau he whiri. Aia koe o ko haha mai ke tau minister he koe ke tau ira foku koe aia toke ta sai piukala ia i loto i he kakai koe nai whiri ka ku ho wakai he tau tu ko ia mo fai fatongia mai koe ne koe ki lawe peke ai koe COVID mo whiri SK. Malo a bito siua. Ka koe whehui koe nā te taki mangai ke tawhaaki o. Nā i longa koe ke whiwhanongo mai ke ai kāinga. Wange koe ta whakakata koe nā ta whai koe ane nai. Ai e prokalangai prokalamat koe ki mua. Ka pau o ku te whie tō uwhi. Pa te alo eke ke motua tō uwhi. O te alo ke motua koe o tō mani o ke. Ka ko o whehui koe nā kuhange koe ke whinga mai koe ke tō uwhi kana ka koe motua tō mani o ke au. Ka koe mea maari. Ka koe mea maari e pē. O kuia e mahino i ka te au hange koe minister mo ui koe ni. Taine koe na e minister mo ui. Koe toke tāwha koe ia. Koe toke tā whakawhilosefa. Ai koe nesi toke tā filosefa. Pena ai ene toke tā filosefa i he sati i ki he no whakainoi no i mono ako e kau nesi tonga. Ai au lere atu e ta whaka politika le a ene toke tā filosefa. Pea fo atu ia ngai feitu na kau ai mo toa koe ni e whainga ke whaka politika le i e mo ui.
Mare. ko ui kau aki ai whakoutua pea mo e ngai mo ui whaka ekonomika mo whaka sosiale ai kakai. Ka koe tau whiriko nai toko se whakakui ai e ongo toke tā sino e ua o kui ai. Mare. Mo koe toke tā koe ko 17 saia. Pea ne o si minista whokia saia ki e minista mo ui. Mare. O 17 o kei o kei si ko toki nofu pe me a ko kamatanga wet ki tonga ma ko se ne ta uni ma pe fia ni ngau ki to ka ko mai ni mo 17 na e ako ia e api ako faito ofisi se unga mo time na ku kei ako ai kei fai ako ai ako faito ofisi Mare. ko e ki tala no ma ni pe ia ako ke ka wako ko ia i fisi de time ko na fai ako ai i public health i fisi na time ko ia ai ta e roto ko e ka wako to ke ta ka wai mo ka to ke ta tonga ko na ako ako specialist e time ko ia e na ta e roto ke fra huange ai fra politikare ki e ako iko ki na tolu ange ko ako iko e whakarere ngā ue management ange ko ako iko e research ange ko ako iko e ngahi vai whaka politikare mo whaka sociale o e taimi o toa e nau roto mamai nau pehe ko ngai ako ko iau mau e taimi. O nau taimi ko ke nau hoko ai ko kau matao tau i e pneumonia mo e whai tafa mo e whai wha ere mo ngai whakatapu. Ngai mea, ngai lakanga whakastoke tā whakaspecialist. Na hange ko una wanga e nau toru ia o tāla ko mwhamore taimi e tau nofo whakaukau i peko e ha ai mau whakasosiare e ngai whakaotua. Ko e hae mau whakaekonomika. Ko e hae ngai whaunga whekumi. Hange koe mea koe nga tatala noa ki ai whekau aki mo e tese ngai whaitonga. Nau pēna tō mau nau taimi. Ka koutou ki wakai atu e taimi ni. Ko kātoa e kautau koe a koe nā nau whainga ke tau. Papai koe kautau ngāpe. Koe kau haa moa mo e kaua. Ko nau tolu eni. Ko nau pēa ke o pure ngā ue whakakaukau e ai tō mahaki mo e hawha. Ngai mea koe nā nau whei ai. Kau ia ngai mea mau inga e nau ngau e taimi. Kau e management mo e research mo e hawha e whai ngā mea koe ia. Pea koe wanga koe whawhofua kuia ki e tau kau tama kona i tonga. Ko osi mau, osi whiunga ngai irone nau tuwhi e nau toru ia. Ke nau hoko atu o mai no e whakapolitikare mo whaka ekonomika mo whaka sosiare. Ai tō maha ki tani tau. Pea ku kai ke te whie mau ke tau whie kau noa tau toru ka nau toru. Pea oko tui oko si lava le reipe e minista malolo. Pea lava le reipe ongo mātua atu ke tā kona. Una hopo mai ki whare area. Ko tui te nau lava le reipe o whai e ngau. Ai aki au ia. Koe mea mau inga ia, koe whiwiko mau inga ki au. Pe te nau lava o ngā au e whetokoni aki whakataha. Koe hae mea te nau lava e o ngā au e whakataha o whetokoni aki. Ka pau kono uinga, koe te nau lava i, ko hawhiria hatoko tā. Pea ai ia. Ka kāu koe mau inga koe ai whiri minista ki mo. O hulawa o whekau aki a kau minista koe oku nau osi ilo ki he mo ui. Nā mone ngai o wau whapolitikare mo whakaekonomika. O tui be si wau. Ki whalawe atu ia ke foi whiu whapolitikare kona yanga ai mai. Ke ta tō ki a he pongpomi. Ie whia whini. E whia whini. Mau kei pōpong. Kata.
Ko dia la o whainga whehu e me whainga tāno ani. O kai ke puto e mao e aku ngā oe aku eito. Ka kou whakamalo atu skei he ku mahina pe ka te au ia ku ke to e lava pe ko e ia ko mea mahu inga ia e taporo kalama. He ku ke lava pe ke hau ki e tawhaku whawhaito o, pa ke au ke tawhaku whasainisi, pa ke hau ke public health, pa ke hau ke general practice, pa ke toi, ko toi wha atu whoki he na ke kempeini whoki. na ke osi kamatamanga atu whoki e politiki. ka koe tui koe foi tari mahino e na ia ku ke hanga o mai, pe aku mahino pe oku iai pe tangata ku tō pe toa ku iai pe toa pe koe ngo toa e na ua he malai heo fok na i loto pe na ua oku whainga maari e pe ho tau waka oku na lava ai Ko tau monu ia, tau monu ia. iyo ka kou maari ia au ia e mea e taha e skei ko ho tala noa koe a ho tala noa tu koe ke mahako poini ke oua nofo pe a ko he nengo ko e ako medicine pe ko e ako whawhaito pe ko e ako medical doctor o ku te lawa pe ke alu atu ki hema mo matau ke toi whaalahi ange ai nia ku asma ia ko kau toke ka medical law e nia ko nau hopo mai nau tolu o CEO pe nau taki wha politikare ka koe o kuto e kaure rei pe ia ke nau hopo mai ke umalae whakasosiare mboa pe mo whaka politikare. Koe kai tuku ke ta hoko atu he kuto pe e ta fo i whehu e taha ku mei lava uto e ta minite e valu ka kou lawe hifo ku whamalo au pito mai a Tina Grace ki kaua malo pito Tina Grace o fatu ki e whehu i mahu inga koe ni ke lava pe ke uto mahino i le rei e au ai foi ke immunization pe mo vaccination ma kai ko ka mahino au me ko ni fe to na ka kai ko Kai sai ke tau mai ato ai. ia pa ko fai nga mari e ni ke tau fe ako aki e ku kai ja hata hai ko o tua pe nei na ke ko lau ko la te fa sa pate e feu i koe o tua pe nei lo mea kotoa ko tau tau te tau to e fei ngā tu ke tau ilo ngā ai maa a koe he koe ke hata te ne ilo mea kotoa kai ke e skei koe ta whehu i whanga o si e o atu ke tari mai pe a whai ai pe ha o au whanga tuku koe nei ho tala noa ki e tau lere loa. Aia koe kore mai whehui i e polokalama ko o si, nei ho tala noa ki e aloatu koen e tau whanonga mo COVID i e utau koen o kuhanga mai. Koe kore mai whehui ke toi hanga mua whakamahino i atu, ai tau whanonga nei ho tala noa ki e huhu flu, tau huhu whakatau. Hange ko mautoro heni mahalo pehe mo mautoro mau huhu ka mataanga e ta ue hu flu pe ko pehe he fehui ko eni oku asi mai na pehe e whakataha e hu flu i talanoa corona virus pe a mo huhu covid taha hiva i e tau whanonga tu ka ko fehui mai ai ki ke whakataha ko ia ke whaiange mua talanoa ki ai mo fai ha fa fua na e ai pe ho tala noa pe ka kai ke mahino le rei ki ai ke tau fononga at ko eni a pete tau huhu whakatau i covid ta ai va pe a mo e hiu fua nga mahini pe ko e haeanga ho mahino ke anga sio fa maman la hat ai health ke tau fononga at ko eni mahino e kai ke ose covid ka tu ko atu e skate te ko malo Malo apito ko walo ko tui ko taimi to tonu ene whehu i ko ia. Mare. Ia tau sio ko i lere lolo. Pena osi lawe atu whoki ane nai ai whekau aki le rei ai huhu malo i pe ko vaccination.
pea mo e long COVID. Ai kai koe ke lava toi whae ki te kita koe ai mahaki. Pea koe tala noa koe ke long COVID, koe toi ki te kita koe me COVID-19. O ko whekau aki to tonu ia mo e tau whakakau koe ke he lere loloa. Ko iu ke taimi no nofo ke tau whiohi pea mo e COVID. O te kai ke mahino po koe ki te kita koe ni me COVID i koe e lere koe hano fuoloa. Koe mea koe o si mahino ka pau o maolunga a antibody. Hange koe monoclonal antibody koe na tau tala noa koe ki ane ngai. Ka pau o i longa e mahu inga ai antibody i he lere loloa. O pau lewa ke whai kamata ke whai amanaki ia mo e whakakaukau ki he huhu malu i pe e tautou hoani. Ko ta huhu flu foki o ku whai whakata. Pena ta osi tala noa ta tolu ke ai ki mua. Ko uhinga mea ku whakata o ai huhu malu i koe ke flu. Ai koe coronavirus pe mo ia. O ku uhinga ia ku mariuriu mau pe whotunga e flu. O i kai ke tatau e flu ia tau ni mo e flu e tau kuosi. Mo e flu e tau atu mo e flu e tau kaha. Pau pau lewa ke tautou mo i liu. Pau lava i ngai ngau e whakakemi. O whakakaukau i mo teu i hahuhu malui. Ki he kahau. Ke whotunga koe e lere atu e vailasi o lere ai he kahau. Aia koe huhu koni koe o tau whai he tau ni. Na e whakafofua ia me tau kuosi. Koe whai ngā flu koe te tau mao he tau ni. Koe ia e whakato kono vaccine e ngāhia o tau toki sai e tau. Aia siwa koe mea o whai o ngai ngāo e whasainisi. Nau lawa ke nau hanga o whakakaukau i. Ai wheitu koe e huu ki ai e vailasi. E nau whiriuriu aki. E whao leo e nau tole vailasi ko ia o ngāhi mea ai vaccine. Ke o mai ka tau tolu he taimi ko e tō mai ai tō flu. Vailasi fo o. Na koe mea e taha mo e o flu. O kui kai. O kai ke hange e o flu ia ko huu koni COVID. Ko e huu flu ia. Ko e fu vailasi ka kato ia ko o si tamate i pe whakawaiwai. Ke ua lava tuku mea i hafo koutua. Ka koe huu COVID. Covid hange koe mena tau tānoa tau tolu ki ai. Koe kifo i hiku i vailasi pe ia. O hange koe kifo i tōna ia e vailasi hange koe whakatapu. Ie kile e vailasi. O ku osi ngāhi koe a antibody ke neanga e a nonosi. Ke mālolo ai o movete a vailasi e sino. Aia aia ko mahino lewa ia koe koe flu. Hange koe misere me umea koe ia. Koe foi vailasi ka kato ia. O si whakawaiwai matei. O toki o ati koe ki he sino o whakatupua e antibody mo kau sotia. Ke he ia me vailasi malu i koni vaccine e COVID. Koe ki konga vailasi. Koe vailasi ka kato. Koe ki konga be vailasi. Hange kono ki wae be ona i au tau ngau e aki. Hanga o malu i koe vaccine. O motui e ki wae koe ia. Ke mate vailasi. Pea whakatupai mo ene mo vete ana ia. O kai ke toi toko lahi. Lawa ki whakatoko lahi. Sari. Koe anga ia e whotunga koe vaccine. Koe immunization. Koe ne tū koe ke taiming. O si mahino e nia. Ai fu vave a whiriuriua ki a vailasi. Ange koe mea koe a COVID. Ange na tau o si lave koe ki ai. O kulai ono ngai whotunga ia o na ia e taiming. O kawa i e Delta, Alpha, XY2. Hafua ngai e whotunga vailasi. Koe mea koe vaccine koe na o si mao ko whai a koe ngā aki vai. O ku kei sai ke ngai whotunga ko toa pe. O si asmai mea whai anga whakoutua.
Aia ko ne mahino o si mahino ia ko o kai ke fu e tatau be vai las e tauni mo vai las ka e tau ka Tau fo. o ne tu ia ko he tau fo aia ko ne tu ia ko he taimi pe te tau pe rewa ia ne tu ko ia e ke sai pe a vaccine tauni ia tau fo mo to o si mo to vai las ko ia Mare. ka ko mea ko o to ton ke tau fa to ngai o ku hanga e sino o to e veteki mo to e liliu e whangiso ti a to e liliu mo e antibody e anga e nau mo uifa e tau mo uifa ka aho. Ai au whakatupu ngai a e holo a e iwi ko e u antibody mo kauso ti a o kai ke to e malawa e nau whatongia. Pa koe uhinga ko e huho ani ko no to e whamanatu atu ke sino ke whakawhewheka mai kauso ti a pa mo te ai mai ke lahi e kemikari koe ke tamate a ke wailasi. Hange koe hana toi ki e ne ia. Ei, a mai. Mai ke toi vi unga o o moe au ia kai tātā pe o wa e tau whai kawa. O whia mao ke kau mai he tala. Whia mao ke kau mai he tala. Pa koe huo ani o kono whatongi a ia. Ke toi ki e ne ia te sinoke. Toi whakatolahi mai kau sotia. Toi ake mai o kemikari koe. Ke tamate e wailasi. Ko uina toko lahi. Pea, koe ne tū koe taimi ni, ko hui e kulahi a ngahi whōtunga e wailasi e taimi ni. O ku whakakaukau e o whai mau pē ngā au e tū mau ia ke wakai e ngahi whōtunga ko i ape ku nau kei. Nau kei aunga ki ai a vaccine ko tau mau e taimi ni peka. Pa ku lere pe e kumia ko i a taimi ko tonto ape. Pea e lere pe e taimi ko tonto ape. Ka koe mea koe e whai aha whetongi wawe ai. Ko toi whetongi ai vai ai vaccine. Ko si mahi noi ni ke tau tōru. Ai anga e roa roa. Ai iwi o e vaccine koe ni utau ngau aki. Ko mei mei a o ki e mahi na e ono. Pea osko i apa whaurewa ke whai. O ne ofi koe ke mahi na no. Ko horo ia whe unga, whe maa ke toi ki ene ia te sino pe ai lewa ki hoan. Ke ene ia te sino ke te hanga mai whao e ngahi mea pon ke malo, whai ake malo. Whai ake malo. Pea, ko ui o kei no e tau whea ngai mo e wailasko ni. Ai o ko wanga o kurau, o kei lere ai pe whe kumi, pea kei lere ai pe mo e kumi a vaccine o pe saiange. Pea mo e toi kumi a vaccine, mo no toi whai ngai siwi, ki oi sino, ke wakai pe kui whe ia whangasoti a, pea mo ngai ken kare koe, o whetpaki unenga malu i sino. Pea koe ne ki horope, hoan. Aia ko si mahino e nia, o ku whai e horofe unga ia, he ose mahina o no, pao to tonu lewa ke whai ha huhu hoan. Huhu hoan, Ka pau e whai ngā ue whakasai nisi o wakai e o hoko e ni. Pe he, e whai rewa halau pe te tau huhu whakatau. Te tau huhu whakamahina ono. Te kau aki moe vai la. Koe mea e tā ko guala whai, e lava ke hanga e kau whau vaccine o whewhi ohi. Ke tuku o ai huhu e ua kai fo i huhu pe tā. Ai fo i wailasi, ai fo i vaccine e ua. Ai au ko si hoko ai huhu ko e mi sere, mo e mams, mo e si mix na waia, o lava ai pe fo i huhu e tā. Kai ko fo i huhu pe, kai ke fo i tāu taha pe fo i huhu. O kuloto ngā whai e ngā ue, ke sio ange pe lava o mix, ai ongo vaila, ai ongo vaccine, ongo whai tōko ni, ke lava o huhu i tō tāpe o ato e huhu tō. Pea koe toi whai mo ngā ue koe, ke wakai, pe te tau huhu whakamahina e ono, pe te tau huhu whakata, pe te tau huhu whakata ue tōro. E ko ui,
ke koe fie mau koe, he koe tau mua koe, o mea koe ia, hangi koe mea na taki lau ke ane nai. Kono ki ene ia te sino, ke mana tui ke whai ene ngāwe, ke whakatu mai, kato lai kau sotia, ke tō lai whiunga, whao moe ke mkare koe whakatu, mate ke i hape whahinga mai lasi. Koe mea tā no koni ke hu malu i koni, oe whiunga, o kone lefo ke taimini o whata. Pea o si mahino ia, na e ura kamata mai na ia e ki tokanga, na whepaki, a ongo wailasi, a ongo hu malu. Pea na e ura ki tūtu uni mai, ke te huhu, flu, pe koe huhu COVID, o si e wike tolu pea toki whai, ai huhu, ai toki ai whake loua. Whoke na wā mama ake wike tolu. Ka e whai mai koe whono a mga e kumi, o sivia te sinoia, o ku mahino mai e ngai ako whakakemiko ia, o ku ikai ke uesia ai sinoia pe koe vaccine, ka pau e huhu whakataha i peki nau. O ai o mix nau, ka e huhu kehe pe. Hange koe ni, ke huhu e uma koe e flu, pe huhu e uma koe e COVID. Ai koe huhu e taimita. Ka ua mix. O a mani ke taimini o koe tutu uni koe ki he huhu flu kone to flu kone o hau. Huhu pe koe taimi pe kuma e whenga maari e. Paki toi huhu COVID pe koe taimi ko uma e whenga maari e. O koe ki toi fie mao ia ke ia iha taimi mate he ongo waha a huhu. Aia ki toi aha taimi tae huhu ai. Aia koe whekau aki koe mai tau tala noa koe ki kaha ue huhu malu i koe COVID. Koe mea koe whai ki ai amanaki. Ke whai e ngai sivi whakakemi koe no whai, ke mahino pe o kuhaa hono loa ai taimi koe ke waha aki ai huhu COVID. Koe mea taha, pe e lawa ai huhu COVID o mix whakataha mo huhu flu, o whai whakatau pe. Koe ngahi whehu i kotoa ko i aia, o kei tāria, ngahi whekumi mo ngahi i whekumi whakawhaito mo whakakemi, o kei lorotonga lere pe e taimi. Pai mahalo e osi uia ngahi ta uia, pe toki mahino ai a tari ke ngahi whehu i ko. Ka koe neanga koe e sio whakalufu e taimi ni, o ku iai e maha mahalo, e mei whakatau ai huhu ki he COVID. Ko ui koe horo ko ni koe ai whaito. Ko kai whoki mo mea tau ki kai whu mahino. Ko ki nau tolu ko ku puke he COVID. O ku toton ke nau toi huhu malu i pe i kai. E koe ui, ne osi huhu e COVID ke sino, hange koe taimi koe puke ai misere, o hanga rewa e sino ia te e kau sotia mo e kai kemikare koe i he malu. O lahi se unga ia, ke malawa pe e te fo i puke a kita ia, o whai ngai ngāwe koe, e te hua te whaito o malu i, o whai. Ka koe mea ko osi mahino e taimi ni ia, ka pau na te osi puke he COVID, pa te hua malu i, o ku toi ma o runga ange ai kau malu i mo toi malo i angai mo kau sotia malu i e sino. Aia o ku kau le rei pe, ai hua malu i, ina tolu koe ne o puke he COVID. Ka koe hange koe mea na ulaga te ke ane nai. Koe mea ene o kei tae mahi no. Pe koe haa e loa. Ai lere ai fo i malu i koe ia. O malohi fe unga ki he no tamate i vailasi. E ue whakatupu whoko. Whakau whoko utua. Pea koe hanga koe whakafofo e taimini. O ku hange e mei whai whakatau. Tikai mahino ia, e hange pe. Pea, koe mea e whai ai koe, whekumi koe, pe lava o hui whataha e mo whaito. Hui ke lava hu whaangataha pe tō taha o ai whatu.
mata atu o lahi e hu, ai hu ngai hu. hu ke. Pea kulotonga lere pe foki mo ngai ngā oi whaka kemia koe, ke wheinga, ke lava e ngai huhu malui, o ai whaka, o miki whakataha pe, se whioi whakataha, ke lava pe e whohi utu o taha, o tamate i, mo whaka ai e sino, ke whao e kauso o diama ngai kemikare, ke maha ngai whakautua lola. Ange ko mea na lawe ki ai, ange ko mi se re mams mo ngai mea pe, o si lava whalola. O wia e ngai whekumi ke ngai, hu malu i ke lava whakasisi e, ai mata i huhu, ke whoihu pe ta, ke whakautua matala. Matala. Pea koe konga ia tala noa i ke ngai, ngā ue whakakemi mo whekumi, o kulotonga lele pe, mo lele ngai lau tau mai eni, a ngai kumpa u kei hoko pe ke kahao. Tai maroro ngā ue a kau kemi ki ai. Ko ia pe siwa ki toko ni atu ke whiwhiu i ko ia. Ia. Pea Malo. pape o kai ke toi fu. Ia. O lava ke mahino atu ke e takau whanongo. Ia. Malo abito skei. Ka koutui ko ta o mai a ki e wha o singa e ta polo kalama. Ka kou wha malo lahi at ka te koe i o tari mahino ki e whehu i wha o si. Pe a ko ki motoro ko mo mea mai, ka pau ko motore COVID pe a motore mo i mai. Hange ko e whaloto lahi tala noa u whai e skei. O ku i kai ke aha no COVID ka pau te ke kei alu pe o huhu malu. Aia ko e poini mo i uhinga mahu inga o bito ia ku wha ose a ke mata noa mo i wha maa po opo koe ne whai e Professor Toreta Starek Finau, pe a ko wha maa rolahi ka te koe skei i he talanoa a mahu inga mo i talanoa wha mahino ai u whakaukau pe mo e tari le leike u whehui. Ma whakatawange pe tokon lahi at ka te motoro e ki mo tau ka inga mo mea mai, mo ki motoro te mo mea mai ke polokalama koe ni e ka hao. Ka kua te whamalo ka te koe skei pe a ko o whalahi atu, e toi hoka te ma polokalama i e wike ka hao, e toki o atu pe taimi e tau hulu hulu whaka wike, i moni te ka koutui koe tu e ma polokalama whakaongongo pe ai ta whaaki koe ni ai mananga ken pela ke mananga te aroa pe koe hae makawe inga ke wika au he kui ai pe whaamo ai profesa ke ma alu holo pe i ngai kawe inga mahu inga whamaman lahi o e mo ui lelei pe a mo mea ke health pe okune wesia pe kaunga ke atonga pe e tok whai pe a matoi whefoki aki mai ke COVID i he taimi e PSK ke mahau ki ai ka koe anga e tu e ma proklama aia e hoka te wika hauka e toki wha e peke ki whafu wha i moutolu he tau kawe i ngā ku hange pe he ka ai ke tāla te taimini e fulai o mo whakaukau ki ai e peke toki tāla te pehe ka mata tau proklama ke mo whiwhiri ki ai whakafoku wha ka ku ate whamalo ko mo mea mai ka mo mea a ma au whalai atu ka te moutolu ko toa pe Malo au vito. O whātu.